मानैखोनैनि morokma खाइजाकलिया हाकतरति पाइकारि हातिओ मार्च तालो पाइकारिनि WPI आचमसा 3.88% कुजुगो कासाका अबलाय थांनाय बिसुओ गोबां हनै रमजाकमानि तालसानि बिसिंखनो बाहायके आसुक गोबां ओंनाय गताल ख्लायै सोंमुं आजायखा हाकतरनि पाइकारिनि हातिओ बेलाय कुतुं बयार मार्च तालो पाइकारिनि WPI आचमसा 3.88% सगैखा अबलाय थांनाय ताल thamchicharni बिसिंखो गोबां कुक बेलायनो February talo WPI tongmani 2.13% hinke talsani bisingkono bahike 1.75% point kasama ketal khlai sinjakma hai engkha rang thongo chiba April salmari srang salo Ministry of Commerce funukmari regui srai engui mano morokmani khaijagya teisase shaka kamani nukjakha 2023 bisini January talo 3.73% sogui jingjalo kalaimani afruni haino ungfika o March talo bo Otong halok lekhamari simi banya bai falklai thani kesepnai hini wansuk jaka gothong manai morokhe phalnai rok dadak painai rokno ma phino haini bagai hatio morokmanoti tongko songlukorok jongjalo klai ma wanawo o WPI achomsa bhangmarini uklugo tongo shor bithi plastic te rubber ni manai khani rokni sector ni darate obahai sector rogo waisa khamawo waisa sakawo kawo morokmani Hapang tax policy tai excess duty adjustment bisintei yapawo tonina shaktar phano soi mangli judano kok sawo obotabu policy adjustment similia engui tongkha kuthogya phangni simi shinmani buthai sataiklayo hok shoknani gas akorokni morokma waisa kabang waisa kisa engmani shikango engmani no tabuk mothakjak phano abo tabuk bo tongui no tongkho o morokmani horjilai busuk joratei thangui sogui no tei busuk Khamno tongko songlukrokni paifal khaitani obonoti wana laijak rang thokno tei cheri naina krungrok Bureau Report News Now